والسلام ثم إلى أرواح آبائنا أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anil barra'i saking sayyidina al-barra' qala dawu sapa al-barra' sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu hale maca khutbah sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi, inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an nusalli thumma narji' fananhar faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Inna awwala ma saktemene kawitane barang nabda'u kang ngawiti sapa ingsun min yaumina saking dina ingsun, yakni dina Idul Adha. Inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fananhara faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Inna awwala ma saktemene kawitane barang nabda'u kang ngawiti sapa ingsun min yaumina saking dina ingsun hadza yaiku yaiki napa hadza yaiki dina riyaya kurban. Hadza tegese yaumun nahar tegese dina kurban. Min yaumina saking dina kita hadza yaiki dina riyaya kurban yaumun nahar iku an nusalliya yen to salat sapa ingsun inna awwala ma saktemene kawitane barang nabda'u kang ngawiti sapa ingsun min yaumina saking dina ingsun hadza yaiki yaumun nahar iku an nusalliya yen to salat sapa ingsun. Ya, salat apa? Salat riyoyo. Salat riyoyo. Tsumma narji'a nuli kari-kari balik sapa ingsun. Balik nang omah, balik nang dalem, mantune napa salat. Tsumma narji'a nuli kari-kari balik sapa ingsun. Fanan haram mongko nyembelih kurban sapa ingsun. Tsumma narji'a nuli kari-kari balik sapa ingsun fanan haram mongko ana apa niku nyembelih hewan kurban sapa ingsun.
Nah nek wong sing ngelakoni sesembelihan napa niku hewan kurban padha karo carane Kanjeng Nabi, faman fa'ala faman mongko utawi sapane wong iku fa'ala lamun agawe sapa siman, yakni napa padha ambek lelampahane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad asaba mongko teman-teman ngenani bener, yakni nepake barang si bener, faqad asaba mongko teman-teman ngenani bener sapa siman. Inna awwala ma sak temene kawitane barang nabda'u kang ngawiti sapa ingsun min yaumina saking dina ingsun, hadza ya iki dina riyaya kurban yaumun nahar, iku an nusolliya yen to nglakoni salat sapa ingsun, salat Idul Adha, tuma narji anu likari-kari balik sapa ingsun, fanan hara mongko nyembelih hewan kurban sapa ingsun, fanan hara mongko nyembelih hewan kurban sapa ingsun, faman mongko utawi sapane wong iku fa'ala lamun agawe sapa man, faqad asaba mongko teman-teman ngenani bener sapa siman sunnatana ing sunah ingsun. Terus hadis kedua, Anas saking Sayyidina Anas bin Malik, qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yaghdu ora budal isu-isu sapa Kanjeng Nabi, iku la yaghdu ora budal isu sapa Kanjeng Nabi. Kapan? Yaumal fitri ing dalem dinane riyaya, yaumal fitri ing dalem dinane riyaya. Hatta yakula sehingga dahar sapa Kanjeng Nabi thamaratin ing pira-pira kurma, hatta yakula sehingga dahar sapa Kanjeng Nabi thamaratin ing pira-pira kurma. Wa anhu lan saking Sayyidina Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakuluhunna lan napa niku wayak kululan dahar sapa Kanjeng Nabi hunna ing thamarat, wayak kululan dahar sapa Kanjeng Nabi hunna ing thamarat oleh dahar witron hale ganjil, wayak kuluhunna lan dahar sapa Kanjeng Nabi hunna ing thamarat ing telu napa kurma niku oleh dahar witron hale ganjil, telok ganjil. Pon dari Sayyidina Barra, aku mendengar langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah, inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an nusalli thumma narji' fananhara faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Sesungguhnya aku memulai hari ini, yakni apa? Idul Adha, Yaumun Nahar. Pertama di hari raya ini yang aku lakukan adalah yang pertama an-nusalliyah, salat telasan Idul Adha. Tsumma narji, kemudian setelah melakukan salat Idul Adha kembali ke rumah. Fanan hara, kemudian aku menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala, barang siapa yang mengerjakan seperti apa yang aku kerjakan di hari raya kurban, yakni sholat, kemudian pulang setelah sholat melakukan pulang kemudian menyembelih hewan kurban, faqad asaba, maka benar-benar orang tadi itu telah mengerjakan sunnatana, pekerjaan yang benar, sunnah yang benar, yang sama dengan apa yang pernah aku lakukan. Jadi pertama dari hadis nikah mana dalam riwayat lain, riwayat dari dalam riwayat lain
Inna awwala ma nabda'u bi fi yawmina hadza an nusalli thumma narji fananhara faman fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana. Terus wa man dhabaha qabla an yusalli fa innama huwa lahmu ajlihi fa huwa lahmun ajalahu li ahlihi laisa minan nusuk fi syai'. Dari hadis nikah. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat melakukan sholat Id kecuali makan kurma dengan cara ganjil. Telok, der telok Kanjeng Nabi. Yakuluhunna samarat. Pan berempan napanya mana korma gelek telok kormane kayak der ganjil witron. Tentak moro langsung sepergem, dupergem witron, karena innallaha witrun yuhibbul witrah, karena Allah neka kencil dan Gusti Allah senang dak bareng saya kencil. Pertama dari hadis nikah bisa kita ambil faedah. Yang pertama adalah cara menyembelih hewan kurban. Kapan diperbolehkan menyembelih hewan kurban? Setelah sholat Id. Tak harus selesai sampai selesai khutbah, karena khutbahna sholat Id kan dibudi khutbahna. Sebalik ke Jumat nikah khutbah kada, kemudian sholat Jumat. Adapun Id sholat kada, mare sholat ngelakonin khutbah. Maka orang senyembeli hewan kurban nikah harus setelah sholat Id walaupun belum khutbah, tapi sunnahnya ba'dal khutbah. Pokok mare sholat nikah berarti mulai diperbolehkan menyembelih hewan kurban sampai matahari terbenam, sampai sore. Ya Pak Ustadz, di daerah kami tidak ada orang yang sholat Id. Odik neng tengah-tengah Hindu, tengah-tengah Buddha matalan. Tak ada orang Islam sekali. Diperkirakan matahari neka muncul neng areba neka, diperkirakan melakukan sholat Id 10 menit atau 15 menit setelah neka baru disembelih. Takdir kira-kira. Artinya dari debu neka, faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Siapa orang ngelakonin penyembelihan hewan kurban setelah sholat Id, mari sholat Id peleman fanan haro pas Kanjeng Nabi akurban, berarti sah hewan kurban. Mau nyembeli hewan kurban sebelum sholat Id berarti tak sah hewan berarti hukumah nyembeli hewan kurban sebelum sholat Id hukumah tak sah. Jadi apa? Ya jadi kakanan biasa. Jadi daging ya kakan biasa, tak jadi nusuk maksudnya. Tak catat ibadah. Fa innama huwa lahmun ajalahu li ahlihi. Aneka adalah daging yang dipersiapkan mempersiapkannya dengan terburu-buru li ahlihi untuk keluarganya. Untuk keluarga Nabi, laisa minan nusuk fi syai', tak tercatat ibadah sama sekali. Iki cuma lemri ngakan tetanggana, lemri ngakan keluargana, cuma neka king tak oleh gencerna kurban. Paham jangan gue lagi. Baik. Dalam riwayat lain, Sayyidina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada budak ke Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan. Wahai Abu Bakar, setiap kaum mempunyai Id, setiap golongan mempunyai hari raya. Wa hadza 'iduna, dan ini adalah hari rayaku. Dawuh Kanjeng Nabi. Neng riwayat selain. Kemudian terus lagi Kanjeng Nabi neka khutbah, setelah khutbah menjelaskan tentang khutbah Jum'ah, khutbah Idul Adha. Kanjeng Nabi terus turun dari maca khutbah peleman pas nyembelih hewan kurban. Kanjeng Nabi ada buya Abu Bakar likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Dari hadis ini pula bisa kita ambil
pelajaran bahwa boleh mengucapkan hari raya, artinya tahniah, memberikan ucapan selamat. Karena kanjeng Nabi ada bu, ya Abu Bakar hada iduna, ya Abu Bakar di kulli qaumin idan, setiap golongan mempunyai hari raya dan ini hari raya wahai Abu Bakar. Berarti dari hadis ini kan apa? Diperbolehkan memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat kepada orang lain yang merayakan Idul Adha atau Idul Fitri. Selamat hari raya Idul Adha. Selamat hari raya Idul Fitri, semoga amal ibadah kita diterima. Padahal orang kata apa sah, keng ngocak selamat toh. Ini lah pokon, lah urusan orang nih kah. Diperbolehkan memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat. Selamat Idul Adha. Anda terpilih menjadi orang yang sehat, gigi yang lengkap, badan yang sehat, tidak ada cacat, badan yang gemuk. Selamat, sebentar lagi panitia hewan kurban akan datang menjemput Anda. Berarti golo nembi aja. Memberikan tahniah, memberikan selamat. Selamat hari raya Idul Adha, selamat. Karena kanjeng Nabi ada budak sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Kemudian diperbolehkan musafahah, ar-rajulu lir-rajuli wal mar'atu lil mar'ati, mengucapkan selamat dan musafahah. Selamat hari raya Idul Adha, selamat hari raya Idul Fitri. Tetapi laki pada laki saya musafahah, saya salaman. Bini pada bini. Ada hari raya tak ada salaman bi orang laki bi orang bini sebenarnya mahramah haram. Benih merayakan hari raya berarti neka, justru neka ngerosak neka. Hari raya biasanya riuni ruah. Riuni SMP, riuni SD beda riuni nih sitia. Mari TK beda riuni nih ya. Riuni TK ki kenen. Asalaman neng hari raya neka berarti benih kembali suci. Karena makna Id anak kembali suci, sementara orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama berarti tak kembali suci, tambah dosa berarti. Salaman laki bini sebenarnya mahrumah, mengucapkan selamat, tetap haram nikah. Ustaz, enggak apa-apa kalau pakai hail, tayyib enggak apa-apa pakai hail, tapi setiap apa wudun. Andi wudu, asalaman bireng bini sebenarnya mahrumah, tak apa-apa, iya wudun, mun ngerengseng. Maksudnya ku cari ngaji liling je mun ngerengseng tak oleh pak. Mun syahwat kan tak apa-apa, mun asalaman keng beda hail, iya tak apa-apa wudun. Merkes ini nyaman mengakui hail mun tak apa-apa, wudun saya tak apa-apa, ya mun ngerengseng ya lain. Taib. Apakah disunahkan lebih daripada musafahah? Pelukan, cipika-cipiki tak usah, bahkan hukum makruh. Wa tukrahu al-mu'anaqah illa liqadimin min safarin. Dimakruhkan mu'anaqah, berpelukan. Enggak orang datang umroh, kecuali orang datang haji datang umroh. Sekanan bi PP sekanan, sekacer bi PP sekacer, arwah cipika-cipiki. Aneka kangkui orang saya musafir. Mon hari raya sobung, kecuali saya mengucapkan selamat ki buru datang mudik umpamana. Bila datang bari cipika-cipiki ya Masya Allah kerong amon damon benar kata mon tak usah kok cek cermet orang deh jengkuk salaman bedoreng sini kene etang ngerti ku sampai kula sompak mau salaman bi orang nikah cuma sampai kula mau salam bi orang nikah klia kula wak klia aja nyomet doa aja mosok mulus tang pepe mu anako sekanan bi sekanan. Lah ini kebedetuan namun sampian cipika-cipiki bi orang umroh atau haji ini kebedetuan. Sampian saya tua. Taqabbalallahu hajjaka mun haji atau taqabbalallahu umratak wa ghafarallahu dzambak wa akhlafallahu mu'natak. Manter muka umroh nak kakek etremah, dosa nak kakek saporah.
haji napa biaya na gentek na seneka bener cipika cipikito kanan kiri keng napa ada tua na atua si atua ni ka orang sa ziaro orang sentar ni seorang tua orang sentar ni tua taqabbalallahu umratak atau taqabbalallahu hajjak wa ghafarallahu dzambak wa akhlafallahu mu'natak ni ka tua orang saya napa tuan orang sa ziarah ka haji atau ziarah ka umrah. Jadi selain dari orang yang datang dari safar, selain datang dari orang yang perjalanan, makruh wa tukrahul mu'anaqah illa liqadimin. Namun selain benari ketemuan, benari salipan, tak usah pelukan pun biasa, salaman biasa. Masihlah hari raya pun salaman biasa, kecuali hari raya kelak ki puru datang dari Saudi umpama dari Malaysia. Saya dalam bagianane. Taib. Kemudian wa yubahu takbilul yadi li salihin. Diperbolehkan mencium tangannya orang yang soleh, mencium tangannya orang tua, kailmin karena ilmunah, wa zuhdin karena zuhud kening. Asalaman bi orang sesoleh, saya terkenal ilmunah, saya terkenal zuhud, tanda urusan tunya cium tangan. Mohon bi kancah salaman biasa, selamat hari raya ya, selamat hari raya, selamat hari raya, selamat hari raya. Tapi mohon bi orang tu jadi iya cium tangan. Mohon gareng tua ke guru, dak guru nah. Selamat gay, hari raya gay. Aja cium tangan, tapok pun bi kiain ben. Nggak salam na Soeharto. Selamat, mohon bi kancah tak apa-apa. Bi kancah mun bi tretan tapi saya pada dek ngode namun bi reng tua takbilu lihat cium tanang cium bener sabai deuna buru kanan sampean patepak mana salaman salaman sebab kepepena takbil cium takbilu lihat mencium tangan karena mencium tangan nika beda aroma swarga nika beda bau swarga masih ibun sampean lak bu acan tanang amis mari mana cukup tapi dia bonus warga tanang dia bener karo tanang biasa ya cium tanang karena pada situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etamoyen kelaban Sayyidina Usamah bin Abi Daud bancukan sahabat-sahabat selain bisanadin qawin kelaban sanad sekuat fagumna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kami berangkat menuju rumah Nabi untuk menjumpai Nabi. Kemudian para sahabat melakukan apa? Faqabilna yadahu, kami mencium tangan Nabi dan kami memberikan tangannya, tak ngelarang Kanjeng Nabi. Oh, je bid'ah. Tapi mosok nyom tanang je bid'ah. Nyom tanang masuk neraka. Cek mencium mushaf Quran kiri. Karo nyom Quran ini nyom bini tak apa-apa, nyom anak nuduhake cek sayang ke anak kok. Masih anak nak bujoi, labu kemeji yom. Kan engki, mosok nyom mushaf Quran ada dasar dari Kanjeng Nabi, ada aturan dari karo nyom. Soro minyak beri minyak room sunnah ini kan mari maca Quran, beri minyak room, mari beri minyak room cium mushaf ini kan. Beri minyak room pas cium mushaf Al-Quran iku aku bakal ngocak ning kuburan sampean dharma tayyabakallah kama tayyabtani fid dunya sebagaimana kamu dahulu di atas dunia kamu telah mengharumkan aku maka sekarang aku akan mengharumkanmu bene cium melolo becek cium tok dadi mare becah beri minyak room pas cium nyom tanang ring tua, nyom tanang ring sesoleh, tak masalah. Pada beda de sarah, pada beda de lila. Nika riwayat nika dari napa
dari hadis dari Sayyidina Usamah nika. Kami berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabilna yadahu, dan kami mencium tangan Nabi. Dan kan Nabi memberikan tangannya, Kanjeng Nabi tak ngelarang. Kemudian dari hadis nika pula bisa kita ambil pelajaran apa? Dianjurkan sholat id nika dilakukan, yakni sunah-sunahna irtisal, ya napa mandi, kemudian tatayyub berminyak wangi, wa yatazayyan dan berhias diri bi ahsanat thiyab dengan pakaian yang paling bagus. Benih pakaian se paling bersih, benih pakaian se berna putih. Lain bi Jumat, pakaian se paling larang, pakaian se paling bagus. Kangkui sera, kangkui orang se tak haji. Orang si haji tak boleh menyaroom, tak boleh mandi, tak boleh berhias diri, karena saat nikah ning Idul Adha nika jamaah haji ki pakaian ihram. Ki dalam pakaian ihram larang potong kuku, larang potong rambut, larang berpakaian saya pakai joyen, pakaian ihram, larang mandi pakai sabun, larang napanya minyakan room, dan larangan-larangan haji ihram nika. Kangki orang seperti kanto disunahkan yatazayyan, yatatayyab, yaghtasil, mandi, berminyak wangi, menghias diri bi ahsanat thiyab dengan pakaian yang paling bagus. Ya. Mereka kangkui orang se napanya mana? Saya tak haji. Ala kulli hal tetimun sampian akurbanah dentek marena salat cek keburu ek beli ya. Paham? Nah, mon beli kada sebelum sholat, apakah harus selesai? Sekalipun sholat kita mare, napa kita pujar, keng sholat mare, walaupun khutbah kita baca tetap sah. Tapi sunnahnya dianjurkan setelah khutbah Id baru kemudian oleh beli hewan kurban. Banyak mencetak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bektona sampai terbenamnya matahari, yakni sampai sore. Paham jangan gulang ki? Termuka ini kepada bener. Termuka insyaallah dari ilmu semanfaat ya. Sunnah-sunnahna yaitu memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat. Kemudian musafahah, salaman. Metamoy, ro nyaman musafahah. Metamoy ya ziarah entar. Centar ke kebun binatang kade. Dek kiai pakade, dek guru pakade, kebanan sampean. Kula bilang enggak Pak, kula ki kene nek kula enggak. Orang kanton nih telok nih kan muka kebi delem nih, delem mbah, delem mami, delem abah, delem umpak sareng delem yai muji. Tidak mbah kade, pas de abah, pas de ammi, pas de mak muji. Empak compok nih kah? Setiap Id, setiap telasan kula enggak. Antri orang Pak. Orang ni sampai ke madrasah ni orang sadente se terasa lemen. Engan kula dolo ngebuk. Orang bini ni ko masya Allah, lambo orang bini dari Tampung, dari Ligoro, dari Jengkang, nentar kapi dak nyai sepo. Makin ni sobung kula ni sampai tedung ada labeng. Takut bedare ngabeli jan kula. Sobung. Terus ini kapan berkurang sampai pada akhirnya tak ada orang mengucapkan selamat ini kepada hal sunnah, ben tak ada orang memberikan tahniah harobah musafahah salaman matamu ini sampai tak ada. Ki maksud dalil apa dalil ya banyak dalil orang matamu ya silaturahmi ya musafahah asalaman dia cing bacat oleh ben dianjurkan asalaman dengan hari raya nih kecuali saya bener mahroma, tadi mon rioni rapat family, mon bener ternyata sepopo salam sepopo, coba sepopo je nyaman, kening ke bini, pak oneng kudu oneng ruah betal budun been, cek sampai salaman, pak oneng anak neka, cek pokok ternyata na salaman, cek pokok ternyata na gocengan, ini bahaya neka, ya bahaya, kudu oneng, mau tepak hari raya neka silsilah apa tahu, ben pernah nama jadi, aduh bebek. Berarti bentak betal anu nejong wudun oleh benar salaman. Teneng tek keneng keteroy bebek kok main rosarip. Bebek mon kok teroy kok bah. Pala. Kudu oneng tak kok
tako langka de ring sepona tako langka de selebih sepo aro beda arwa ben pernah kakak sepopo aro king arwa sepopo bini taule ben salaman betal wudun ben mon bareng saya mon betal wudu berarti haram salaman aro tereta nembuk tonggel bapak lain nembuk tereta nembuk terus tang tretan tereta nemak rojong aro menjadi ben bi ruah pauning sinikah de tantretan nikah ki momen untuk nikah ning telasan nikah ponan ning telasan king cuma cek kapi orang yang salamin laki bini asalaman laki bini salaman lo karo setretanan ayo lah tak apa-apa baca cek nah, walaupun teti adat tapi rioni sekolah-sekolah nih kenyak banyak kadang-kadang sini ke sebanyak mulai dari pasaan jiku lebih banyak saya tak setuju lah buka bersama tak bejeng maghrib dia masih buka bersama buka bareng sampai tak bejeng maghrib Pak sampai para depek kaisa kalau pai ponan asyik mau ngomongan buka bersama bisa kancaan rokokan kopi sampai para esa ini kak buka bersama nih bagus meringakan da orang siapa sana ke bagus loh tapi tak bejeng banyak orang sini mertek gerasa duh kita bejeng maghrib kalau pai dia asik ke jangan bi para setepak ya teh gerasa kopi ngambil 2 gelas saya mau ngomongan gelas sampai esa hati terus mari nikah pun sampai de telasan nikah banyak orang yang saya asalaman beda orang katanya ke gula kanca cara nolak de orang bini sebiasa asalaman yang hari raya karena kula nikah bereneng instansi pemerintah jadi kebiasaan laki bini bagian pegawai bagian PNS ini mulai tak pateng reken lah salaman kapi dari cara nolak deki kula nolak kocak sok suci sok alim beda dua cara nah can gula ben ngapeng Quran katonaki Quran na kake muna salam nah seporan undi udu kapeng Quran na kake dia Imun aja mun tak bisa mun bantu tu sampai Quran ngoca ndi wudu. Tosano lah bil gulub kelaban ateh maaf saya tidak bisa salaman punya wudu masih mau sholat sebentar lagi beres. Tahu saja najong haram mau ngerok. Buka deki ben bala ale enggak lelo deki. Salaman tahu le tapi mau nono le. Ya, jadi perlu diperhatikan. Diperbolehkan, apa? Musafaha. Pertama tahniah, mengucapkan selamat. Kedua musafaha. Kemudian yang ketiga yaitu sunnah. Sunnanan apa? Irtisal, tatayyub, wangi-wangi, tazayyan, berhias diri. Pakaian serapi, pakaian selarang, andal sampean pak keluar mentelasan je. BHS, lamiri, sabuk capai ade, tak ada orang tahu. Jangan kui se ijaian montelasa pegaga katonaki sampean jek bunga. Baik. Hadis kedua Kanjeng Nabi sebelum berangkat melakukan sholat Id nekan apa? Deer korma. Telok korma. Mari neka berangkat ke masjid. Neka yakuluhunna witron. Deer neka secara ganjil tentai apa tak punya ganjil Kanjeng Nabi nikah cuma gawe syarat baru berangkat ke masjid ngakan nasi di deki siang ya jadi hewan kurban harus sembeli semarena sholat Id walaupun kita sholat walaupun kita baca khutbah sunnah marena khutbah adapun deki neng daerah se minoritas matalan tada se sholat Id atau kondisional lah pun kita tetap diperkirakan matahari ini ampun terbit dan diperkirakan mari sholat Id. Paham iki? Baik. Babu ma qila fil zalazil wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama
غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والمفسرين والمحدثين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض مغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن أبي خالد عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام البخاري والإمام زين الدين المليبري والإمام القسطلاني وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والطاهر ثم إلى روح قطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم مقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد مرمضر وإخوانه الحبيب عبد القادر مهجد الحمد لله محمد بن علي بن عباس المالك وأخي عباس المالك وحبيب علي كويتان وحبيب محمد بن طارق الحداد الحبيب أبو بكر قرسي وحبيب شبط وبوتي والحبيب عبد الله الحداد بان والحبيب حسن بهرون وحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب عبد القادر بن حبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفلبقي والحبيب صالح بن حميد تنقول والحبيب مسلم هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ومن هدار ثم لورك كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصول وفوره ثم إلى روحي كعبد الله محسن وأصول وزوجته وأصول وفوره كمعروف عارف وأصول وفوره ثم إلى روحي الجد عبد الله وزوجته برهان وزوج الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه
أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله إذا غشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خلوة وعافية أن الله يغفر ذنوبنا استر عيوبنا واشف مرضنا وذي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين وعلى من أسلفنا الصالح من الجلسة وإنا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا